Vole početi utakmicu šutem izvana. Bravo. Pokušaj da se poentira pod košem ili... Prešao, čini mi se, potpisao prije prvenstva za Brindisi za Italiju. Evo nam odgovor. Jeter, pik igra sa Tomićem. Simon forsira dosta šuta, ali ga srećom ide. Simon je naša prva violina u ovom prethodnom razdoblju u Ukrajini. 1215 NBA utakmica. Tomić Bogdanovića koji ima problema sa ovim ulazima. 5 sekundi do isteka napada. Bravo, 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 bravo. Bravo, Simon. Ovo je udvaje na Simonu, na drugom obruču. Bravo za Marković. Sjajno dodaje. Simon, moramo šutirati. Simon preko ruke iz teške situacije. Serijal. 4 sekunde. Bogdanović 3 sekunde i na polaganje ide. Bravo, Bojane. Dostojna ovog duela. Četvrta trica Simon. Svojih 15 do kraja utakmice. 2-2. Tomić za Bogdanovića. Simon 4 od 5 trica. Oprostite, 5 od 6. Dobre kuda je otišla. Bogdanović, Simon. 4 sekunde. Simon. I ušla je. Kad uđe Simon, uđe i lopta u koš. Opet, koliko god to izgledao frazeološki, Simon nam daje strahovitu sigurnost, njegovu nedvojbeno Ukrajince i sada je gotovo. Bruno Simon drži loptu. Hrvatska pobjeđuje 84-72. 12 razlike. Hrvatska je u polufinalu. Hrvatska je ovdje. Evo dajemo si ruke.